Tato ria maile ni tai au fo ilona angalelei malona faa maoni ilana tausinga na yo tato matua ya le ngata fo leo tato malava ua mafuta mai ile fale o le atua iso se tangata fo yo mata mai le ni tai au ia le atua ona faa maoni o tato toe o mai e faa mulongo le upo le atua ina ia o ina i tato I mea malava le tato savali, le tato nofo, tulai, ma mea fai o tato wolanga, ia leo tato o mai ina ia o mai lea fionga pa ia lea tua ia te tato. So, good afternoon, good morning, good afternoon, good morning, in the wonderful name of Jesus Christ. So I'm going to open us up with prayer and then we can go to the word of God this morning. Father God, we bless your name and you good. Your mercies endure forever. Your word says that from the rising of the sun to the setting of the same, the Lord's name is to be praised. And it is a privilege, Lord Father God, to come together as the body of Christ, that we may hear from your word, that we may hear you teach us from your word, that we may hear doctrinal truth, Father God. And so, Lord, open our ears and the ears of our hearts, that we may receive your word wholeheartedly, Father God, as we await the return of your Son, Jesus Christ. We pray this prayer in Jesus' beautiful name. And we all say, Amen and Amen. So, melo tu si fa mole ma'u ile Ioane mta koe wha. Le taiau le nei, tato te whaitawina le whai koe whasfuna tolu, anga ile limas fulu ma le wha, o le whai wina fo i lea, o le mata upu lea. I le taiau le nei, o te whiatala noa I se mata upu wha autuina whapea, ua faatuatua le aiga Herotiana. This morning we will have our scriptures from John chapter 4, verse 43 to 54. This is the final part of the chapter 4 that we've been studying over the last month or so. With a sermon headed with these words, Saving Faith in a Herodian Household. E whaautuina le whapea, ua whaatuatua le aiga Herotiana. O le mataupu e wha mai le whaiupu e whasfuma le ono, whasfuma tolu anga I le lima se fuluma le wha. O vaina lea o le mataupu e wha o te fia au mai tātou te talatala noa iai I le nitai au. I le tusi atoa a Ioane le apostolo, ua tātou maua mai le tusi lea Ioane le apostolo, o lana autu e wha autu le upu lea talitonu po le upu lea faatuatua po le upu Samoa o le faatuatuanga tato te maua mai le whai upu le masani o na whaitawina e whaiwhi au matangata o le atua pe atala noaina le mau o le whaolatanga le Ioane tolu fai pesfuma le ono wau whapea lava na alofa mai o le atua I le lalolangi wa ia auma iai lona atali e tō tasi na ia le whano se tasi e whaatuatua ia te ia. Whamai fai pesfuma valu o nta upe tolu o le whaatuatua ia te ia e le whaasalaina o ia. Fai petolu sfuma le ono ale mta upu lava lea whamai o le whaatuatua I le alo, ua ia te ia le ola e whaavavau. Ta upu e lima whai upu e lua sfuma le wha o lo o iai upu whaapea Iesu. E moni o te whai atu iate o tau, o le whaalongo mai I la upu, ma tali tonu ia te ia nana awina mai iau. Le upu lea whaatuatuanga po le tali tonu Pe tau ave mai e Ioane le apostolo iana tustusinga pe whaautu wai lana apostolo atoa lea, po lana tusi atoa. Ioane alona ta upu, lana whaipu e whasfulu wha mai Iesu, o le nei fo I le fina ngalo o le wa awina mai au, ia maua le ola e whaavavau e lato uma o eva ai I le atalii, ma whaatuatua ia te ia. Whai pui whasu mai fitu whamai e moni o te whai atu ia te o tō o le whaatuatua mai ia te au wa ia te ia le ola e wha wavau. Taupe suma tasi o lo iai upo Iesu ia mareta whaapea. Lua suma le ono whamai o tangata o la uma o e
faatuatua mai a te au, e le oti lava, e o I le faavavau. So e faamamafa e Ioane le apostolo. I lana ia moli mau e winga ia Yesu le upulea faatuatua po le talitonu. So when we read throughout the Apostle of John, we find that he has a strong sense of thematic themes or a word that carries throughout his apostle. And he talks about this word believe, or otherwise known as, also can come across as to have faith. So we find that in John 3:16 we read, for God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him. In verse 18 of chapter 3 we find that he who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already. In verse 36 of the same chapter, in 36, we have, he who believes in the Son has everlasting life. In chapter 5, verse 24, again we see this theme of believing. And Jesus says, most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life. We move into 6:40, and it says in that chapter, Jesus says again, and this is the will of him who sent me, that everyone who sees the Son and believes in him may have everlasting life. So we seem to get a strong theme around the word believe. Can you say amen? Bila o ile faautua ia Ioane lana ia tustusinga, malana faamaumaunga. Le foi lai mau e tātou ile pio lana upu autu le mau le Ioane 2:15 suma tasi a. Tātou fai tau mai faatasi lau papa. Ua tu sia ia mea, ina ia talitonu wai o tau. O Yesu o le ke riso lava ia, o le alu o le atua, ina ia maua e fo I le ola I lona suafa, e o tau o e talitonu. So again, we also know that John 20 verse 31, there's that whole verse that summarizes his thoughts. Let's read that together. John 20:31. But these have been written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you have life in his name. So lela wa maua me e tātou a, o le te lea le whaamamafa a Ioane I lana tustusinga, o le upu lea talitonu. O le atonu la le winga o le upu lea talitonu po le faatuatua. O te fia au mai eila le whaupunga le maua I le e peru, alona mata upu se fuluma le tasi. Whamaile e peru alona mata upu se fuluma le tasi. Se I te paane mua e whai upu tolu suma valu ma le tolu suma le iwa mata upu se fulu. Whamaia whai upu ia o iai e whaamatala ina e le whaatuatua po le talitonu. Whamai upu le tustala e peru, whai upu tolu suma valu ma le tolu suma le iwa e peru. Ai ola le ami o tonu I le whaatuatua. I le malea atu umuli e le fia lava lo uloto ia te ia. A o tātou e le ni tu umuli I le mālaia, ai whaatuatua e ola ai le anganga. Again, le upu na whaatuatua, po le upu talitonu. Whamai la I le tustala I le e peru su tasi pe mua, whamai a le whaatuatua, o le whaalango lea I mea ua whaa moe I ai. Whamai o le mauti noa lea, o mea e le o vaaia. So pio se whaamatala ina na o le upu o le talitonu po le whaatuatua a, le au mei le upu whaasamoa, whamai o le whaalango. Whamai le si upu whaasamoa, o le mau tinoa. So o te whia au mai lai le tai au le ni au tatou o e le mta upu e wha. I le whai ua mta upu lea, o te whia whaamama whaina fo I lai le tai au le nei, le talitonu, le upu talitonu, po le whaatuatua, lela wa au mai le tustala e peru. O le winga le upu le whaatuatua, o le mauti noa
O le whaalango lea I mea o whaamoe ai, o le mauti noa. O le mauti noa, o mea e leo vaaia. Fōlinga mai o le tali tonu lea. O le tali tonu lea wha mai e pia mausali lava le tali tonunga. E leo le tali tonu fo ile na ata tau whangale o te tali tonu wina ai alu e asi sau fō mai E te tali tonu wina lau fō mai. Ina ia whaapea o na au mai se tala e tusa malou soifua malolo ina malau ngase. Ma se au noa ia te oi o se tō mai whaal fō mai. Ua e tali tonu ina le tō mai al fō mai. E sao? Au le tali tonu lea au mai e lea fionga pa ia lea tua. O lau tali tonu. O le tali tonu whaalea nganga e iai le siona malosi anga. A wao le malosi anga le whamai e te whaalango iai I mea ua e whaamoe iai. O le ale whaamoe lea. Lue loa umai tātou. O mea tau le langi O mea tau le ola e whaavavau. O le whaalango la tātou. Tātou te whaalango I mea ua whaamoe iai. E sili atu lano na malosi anga. Whamai o lesi upuna iai. O le mauti noa. O le mauti noa, pe malosi te lelo na mausali I lowo langa whaaleanganga po lowo langa au auna. Whamai o le mauti noa lea o mea e leo vaaia. This morning I want to bring a definition of the word believe or faith found in the book of Hebrews. If you turn to your pages to that book of Hebrews chapter 11, and if you look at the 2 verses in chapter 10 that finish off chapter 10, it has these words. Now the just shall live by faith. But if anyone draws back, my soul has no pleasure in him. 39. But we are not of those who draw back to perdition, but of those who believe to the saving of the soul. Again, those words, believe. In chapter 11 and verse 1, we have a definition of faith that we have come to know as the faith description for all believers. And it says this in chapter 11. Now faith is the substance of things hoped for. And then it says the evidence of things not seen. For a lot of us, faith is when we use this word faith, and I gave an example in Samoan, but I'll give an example in English. When you order something off the menu at a restaurant, and the food order goes to the back and it arrives at your table, you have faith in whatever happens in the kitchen, that meal that arrives on your plate, on your table, is the meal that you ordered. So you have faith in the kitchen staff, you have faith in you have faith in your doctors, that when you go and have a doctor's visit, they give you the right prescription. You're not a trained doctor, but you have faith in those people and their abilities to be able to give you the right prescription for your health issues. Spiritual faith or divine faith is actually a lot different. This is when we talk about understanding that that faith is the substance of things hoped for, the evidence of the things unseen. Human faith is based on our own experience. Okay? Eternal faith, however, is divine assurance. So when we talk about assurance, you are absolutely sure, you are cement sure that what you believe in, that the things that you hope for, that the evidence of the unseen, that's what you call faith. Amen? It's a lot stronger. It's a lot, and that's what I want to base our sermon on today. Amen? That as we go through the rest of chapter 4, I want you to think, okay then, today's sermon is about believing. It's about faith. O le taupula le taiaole nei, wa o faatuina faapea, wa faatuatua le aiga Herotiana, saving faith in a Herodian household. We're going to look at verses 43 to 54. Mai fai upu e se fulu ma le tasi, e tonu ni manatu o te fia au mai e le taiaole nei, manatu mua o le le talitonu o tangata Kalileia, mawale mai fai upu fasuma tolu anga i fasuma lima. Manatu e lua, ua whaailoa atu e Yesu
le tali tonu. Maua le whai koe whāsuma leono, angai whāsuma leiva. Ma le manatu muli muli, whapea, ua faatuatua le aiga, Herotiana. Maua le mai whai koe 5 spulu, angai le 5 spulu mal wha. Okay, so we're going to go into chapter 4. There's 3 parts of the sermon that I want us to look at. From 43 to 45, we're going to look at the unbelief of the Galileans. Number 2, the second part of our sermon, from 46 to 49, Jesus actually confronts unbelief. The meaning of that word confronts, he's actually opposing unbelief. Okay? So everyone knows Jesus he is against, or he opposes, or he confronts unbelief. And the third part of the sermon this morning, we're going to look at the saving faith in a Herodian household. And we're going to learn what does Herodian mean. Can you say amen? Amen. Okay. O le atato whaitau mai le mtau pui wha. Mua mai le wha Samoa. Whaitau mai le wha suma tolu, a ngai le wha suma 5 e a mata le tato mata upu. Ile ni tai au. Maua lau tusi, tato whaitau whaatasi ia. Malai a soenua. Ona tu ua I lea e ia ulea mea. Ai mani watu I Galileia. Lawa o feta la inava Yesu. Ele mamalu se te rofeta I doma na lava no. O foi o ia I Galileia. Ona talia mai lea o ia e tangata o Galileia. Wana lato wa aiatu I mea uma lava na ia whaia I Jerusalema. Ile tausamina. Awao I lato foi no watu I lato. Ile tausamina. Verses 43 to 45, it reads this. Now after 2 days he departed from there and went to Galilee. For Jesus himself testified that a prophet has no honor in his own country. So when he came to Galilee, the Galileans received him, having seen all the things he did in Jerusalem at the feast. For they also had gone to the feast. Awana lato wa ayatu I mea uma lava na ia whaia I Jerusalema I le tausaminga. Awa o I lato fo'i, na o atu I lato I le tausaminga. I le maita watu e tātou I le whaita wina ma tāu koe wha. O le whai koe wha lea na whai wina lwa yaso na te anei sa ia Yesu I whea. I Samaria. Sa iai o ia I le ai o sukara I Samaria whamai e lua aso na nau pena whaape atu ai le no o sukara. Tātou no nofo ia mai tātou lena whai mai e sukara. Whamai awana e le o na lau upu o mātou whaatuatua I nei a te ia. Awa I mātou lava, ua mātou whaanungolongo, ua mātou I nofo e moni lava. O le whaola le nei. O le lalolangi, o le keriso lava, mana tua le tatou mtaku le vai aso na te anei a. Lea lava mai whai koe whasu matolu, ua mawaya ia aso e lua. Lea la ua uma aso e lua I Samaria. Ai whai mai ona tu ua I lea, o lea mea, ai mali watu I Galileia. Mana tua foi le fo launga po le malanga Yesu, lena whaapea ai le tusia Ioane, e ao ona uia Samaria. Ina wa uma le paseka Jerusalema, uma sauninga sa whaapea na whenga ia Yesu mo na soo. Ona toia ngai leo Yesu anga I lunga I Galileia. Mana tua o Galileia, o lo iai le nu o Yesu, e nofo ai Yesu. Ai whamai I le mata upu e wha, whamai e au ina ui atu o ia I Samaria. Lea la ua maea, o tato I loa le matautia o le ngalua Yesu I le nuu leo Samaria, whaolaina le whawhine Samaria. Toi whaolaina ma le nuu a toa o sukara. Amen. A lea la wa ngai atu Yesu I Galileia. O le upo le whamai I whamai aimali watu I Galileia, whasu ma wha, a wawa feta lai lava Yesu, e le mamalu se perofeta. Inona lava nuu. Le fo lava malama tātou. Mana tua foi o Nasareta lena launga Yesu le sunako ai uma le launga Yesu ia ai tama faile tangata o lona lava nuu. E fasioti Yesu, wow. Amen. So, pela ile toia nga ile tala tātou ina ua tu ua Yesu Samaria lea o toi foi o ia Iona
lava tangata, I lona lava nuu, lea ua toe fo I atu o ia I Kalileia. Awa aila le whai upe whasuma lima, peila o I e fia wha au tuene manatu mua mua. Whamai le whai upe whasuma lima, ua o foi o ia I Kalileia, o na talia mai lea o ia e tangata o Kalileia. Okay, o ila tātou te iloa ele ese esenga a. Na whamai le whai tau le, whamai ua o foi o ia I Kalileia, o na talia mai lea o ia e tangata Kalileia. Mai tau mai wha mole mole I lau wha alongolongo, le talia ina Yesu o tangata Samaria. Whamai whai koe whasuma lima, wo mai foi o ia I Kalileia, o na talia mai lea o ia e tangata o Kalileia. Ai whamai le whai unga whai upule, whamai a wā na lato va ayatu I mea umalava na ia whaia I Yerusalema I le tau saminga. A wā o I lato foi na o watu I lato I le tau saminga. O le talia lea o tangata Kalileia o Yesu, e ese mai le talia o tangata Samaria. Mana tua foi tātou I le Ioane lua whai upu e lua sifurma le lima. Whamai lua suma tonu angai le lua suma lima whamai ona to o tele ai lea o e na tali tonu I lona suafa ina ua lātou va ai atu I whailonga na ia whaia. O tangata ia yu taia ma tangata Kalileia e tutusa lava le lātou tali tonu. I lea, whamai le whaipoe lua suma lima mtāpoe lua, a wā foi wana silafia mea o I loto o tangata. Tangata yu taia ma tangata Kalileia, whato a tali tonu lava I lātou, pe a lātou va ai whainonga. Whamai le Ioane le na tatou whaitawina le tai aone nei, whamai a wāna lātou va ai yatu I mea umalava na ia whaia I Yerusalema I le tau saminga. Tali tonu tangata Kalileia, ono mea Yesu ia na whai I Yerusalema. Le whamai ele Ioane mtau puelua a, whamai e sila fia ia mea o I loto o tangata. O lo iai le Ioane se furu whai pue lua sifuru mal wha, le whai tau wha apea. Whamai whai pue lua sifuru mal wha, Ioane nai se furu whai pue lua sifuru mal wha a, o na wangu wangai leo yu taia ia te ia, o lato wha apea mai ia te ia, a wha le tonu mato manatu ia te oe se ia awhea, a whai o oe le ke riso, ia matuata o tino mai ia te I mātou. Ua tali atu Yesu ia te I lātou, ua umana o tau watu ia te o tou, a ua o tou le tali tonu mai lava, o ngā luenga o te whaia I le suafa o lo tamā, e moli mau mai ia te au. Pere whainga tāle nā o loto tangata Iuteia ma loto tangata Kalileia, nei o mea o malava na whaia Yesu a, o mā venga na whaia Yesu, o le whaapulaina o mata, o le whaamaroloina o mai, o le toi whaatuina o tangata mai e uoti. Ai fōlinga mai, o whaelonga ia o whaia Yesu pe whaatino Yesu I lana ngaluenga. Ai whamaina lato whesiri, a whai o oe le keriso, ia matuata o tino mai, ia te I mātou. Whamaina le tali a Yesu, ua uma ona o tau watu ia te o tou, a ua o tou le tali tonu mai lava, o ngā luenga o te whaia I le suafa o lo te mā, e moli mau mai ia te au. Ni loto a whainga tā a. Mana tua le tala noa tātou, o le autu a toa Ioane, o le tali tonu, o le faatuatua, o le whaalango I mea o whaamoe I ai, o le mauti noa lea o mea e le o vaaia, ai a whio Yesu to e fōi nona nu o Kalileia, ai fōlinga mai. E whato a tali tonu lava tangata ia, a wana lato mafuta mai Yesu Yerusalema. Na lato vaaia le tele o vavenga na whaatino e Yesu. Ai whamai atustu singa Ioane, ai na sila fia e ia loto tangata. Mana tuan tatu mta upunai lua a. A wa o ia na te sila fia loto o tangata. I le tua o Yesu na te sila fia loto o tangata. I le lato peo whainga tā o lato loto a.
This morning, I just want to quickly address to us in those verses that we read this morning, the unbelief of Galileans. Jesus returns to Galilee. Where is he returning from? He is returning from Samaria. Remember the woman at the well? And the people of Sychar? And they are all now saved. So the verses that we read this morning, Jesus is returning to Galilee. So he's made his way from Jerusalem, which is in the southern part of Israel. He says he needed to go through Samaria, and that's the beginning part of chapter 4. We're now at the end part of chapter 4, and verse 43 says, he departed from there and went to Galilee. So he's now back in his region. So Galilee is where he is from. But in Galilee, it says that in verse 44, for Jesus himself testified that a prophet has no honor in his own country. So mark that verse. Why would Jesus say that? He has no honor in his own country. Verse 45, it says, so when he came to Galilee, so remember he's arrived home. He's arrived back in his region. So when he came to Galilee, the Galileans received him, having seen all the things he did in Jerusalem at the feast, for they also had gone to the feast. What I want to clarify here is the way that the Galileans received Jesus. If you look at verse 45, it says they received him, but then it says, having seen all the things he had did in Jerusalem at the feast. Remember in chapter 2 when we said that Jesus knows the heart of all men? Hey, because when he was in Jerusalem, Jesus, remember he was the one that made that cord, and he kicked out everybody from the temple from selling merchandise in the temple. But then at the end of that chapter 2, Jesus says he did not commit himself to them because he knew all men. So he knew their hearts. Even though they believed, even though they received him because of what he did. Not because he was the Christ. Not because he, Jesus had already performed many upon many miracles. He had opened the blind. He had made the blind to see. He had raised people from the dead. And I imagine that there would be miracles after miracles that he would have performed in Jerusalem. But today's verse 45, it says that the Galileans received him having seen what he had done. Remember, the description or the definition of faith that we're looking at today, it's the substance of what we hope for, the evidence of the unseen. Amen? Amen? But yet the Galileans only received Christ, only accepted what he was all about because of what he did. But Jesus says, I know the heart of all men. Ole ese senga ole talia ina Galilea o Yesu. Male mau lea tato te malama mai ai mele amatanga ole tusile Ioane. Ona la, a tato iba ava ai I tangata I o talitonu ma faatuatua o Yesu o le alo. Whamaile mataupu mua whai petolu sfumale lima o Ioane le papatiso. Whamai ina ua ai atu Ioane o Yesu le wapio mai. Whamai whaauta I le tamai maa moe a le atua. Na te ave e sea anga sala a le lalolangi. Whamai le maua soo ina ua lato wa ai atu ya Yesu. Whamai Filipo ya Natanielu. Ua mato maua o ia o le o tusia e mose I le tula fono. Ma le au perfeta o Yesu lea o le atalii o Josefa. Whamai le mau ale tina lea Samaria. Whamai ina ua alu watu o ia ta watu I sukara. Whamai le tina lea ina o maia ina va ai I le tangata. Wana ta ua maia te au o mea umalava na o whai. O le tangata ua talitonu. Whamai tangata sukara. Elena o lau upu wa mātou faatuatua ai nei. Leo faatuatua tangata sukara.
A wā o I mātou lava, ua mātou whaalongolongo, ua mātou I loa fo'i e moni lava, o le whaaola le nei, o le lalolani, o le keriso, o le ale ese senga o tangata nei. Ioane le papatiso, so o Yesu, whawhine Samaria, tangata sukara. O tangata nei, na lato whaalongo ya Yesu, matalitongo. E le ai manisi o tangata nei na whai ai se vāvenga. Pena whaatino ai e Yesu se vāvenga, me se whainonga mawae. A ina ua lato whaalongo ya Yesu, peo Filipo ya Natanielu, o ia lea, o lo tala noa mai ai le au perofeta, ma le tūla fono. Ma na tua foi upo le whawhine whamai, ua wi loa le keriso le mesia o le a fio mai. O tangata na lato wi loa e iei le whaaola e maliu mai, ina ua a fio mai Yesu, whamai ona lato tali tonu wai lea. Ai peisea I o tangata Galileia, whamai o le whangatai o loto tangata le whamai ele mātai o mtau pue suma tasi whai pue lua suma tonu. Whamai le whai pue lea lua suma tonu. O oe fo I Kapanaumi, ua whae aina e o Ilelani, e lafo tuina o I lalo lava I Seoli, a wā ana whaia I so toma o vāvenga na whaia I ate oe, po ua tū mauia ua o Iona ponei o Kapanaumi, o lesia ai tutonu o Galileia. Ai o le mālosi le nā o le tali tonu o tangata Galileia, le na whaapea Yesu o oe fo I Kapanaumi, e lafo tuina o I lalo I Seoli, a wā ana whaia I so toma o vāvenga na whaia I ate oe, po ua tū mau ia ua o Iona ponei. Ngai muli mau Yesu I le tele o vāvenga na ia whaia I Galileia, I Kapanaumi, Ai ui lava ia mea uma, ai whesili mai a tangata iuta ia, le whai mai le Ioane se fulu, whamai a whai o oio le keriso, ia matuata o tino mai a te I mātou. O le whaingata o le loto, le tali tonu. Le ala whamai le tato mtau kule tai au le nei whamai whai pui whasu malima, ua o whai o ia I Galileia, ona talia mai lea o ia tangata Galileia, a wā ua lato vaai. Tangata nei whamai ua lato vaai atu I mea umalava na ia whaia Yerusalema, le tausaminga, a wā I lato fo'i, no atu I lato I le tausaminga. So there's a difference between the way that the Galileans believed or received Jesus. They received Jesus only because of the things that he had done. But if we remember John the Baptist in chapter 1 verse 35, he calls out and he says, "Behold, the Lamb of God that takes away the sins of the world." The difference between John the Baptist and the Galileans is that when John the Baptist realized that this was the Son of the living God, he says, "Behold, the Lamb of God." He even tells his own disciples, "Follow him. He is the one that takes away the sins of the world." A heart of someone that believes. Philip says to Nathaniel, and he says, "Nathaniel, we have found him who Moses in the law and the prophets wrote, Jesus of Nazareth, the son of Joseph." Even Philip believed. The Samaritan woman that we read in the last couple of weeks, what does she say? She says in verse 28 and 29, she says, the woman left her water pot and she says, "Come, see a man who told me all the things that I ever did. Could this be the Christ?" The people of Sychar, they say in verse 42, they say, "Now we believe, not because of what you said, but for we ourselves have heard him, and we know that this is indeed the Christ." The difference between the Galileans and the people that did believe genuinely from their heart of hearts was the fact that they believed when they heard Jesus speak to them. Whereas the others, they wanted to see more and more signs. They wanted to see more signs. And even though Jesus gave them signs, even though he rose people from the dead, opened up the deaf, the ears of the deaf, healed the sick, but yet they still said,
Well, give us a sign, Jesus, that you are from God. Unbelief. Amen? So, ole le tali tonu o tangata Galileia. Pe ole manatu na o te fia au maia I le tai au le nei. E faautua ngai e be faamatala tala ina iai e fai upui e tolu na tatou faitauina I le tai au le nei. Ole manatu e lua, e maua lea I le fai upe fasu ma le ono, anga I le fa se fulu ma le iwa. A maua le tusi fa Samoa fa mulmole, a fa le tolu se fai tau leo tele mei tatou fai upuna fa mulmole. Fasu ma le ono, anga I le fasu ma le iwa. And then if I can ask Lena please to read 46 through to 49. Ona te maliwa tuai lea o Yesu I kana I Galileia. Aia li iwa aile sua vai mo waina. O le tasi ali I fo'i ua mailo na tali I Kapernaum. Ua whaarongo o ia o maliu mai Yesu mai utaia I Galileia. Ona sau ai lea o ia I ate ia. Na whaatonga mai I ate ia. Ia maliu ifo e whaamaro I lona tali. Awa ua tali o. Ona petalai atu lea o Yesu I ate ia. A whaitou te le wapa ai I whailunga ma wāwenga. Tau te le tali tonu lava. Ua whai mai lea li I ate ia. Lea li ie, se e maliu ifo, manu e le iotisi o watani. Thank you. Lena? As he traveled through Galilee, he came to Cana, where he had turned the water into wine. There was a government official in nearby Capernaum, whose son was very sick. When he heard that Jesus had come from Judea to Galilee, he went and begged Jesus to come to Capernaum to heal his son, who was about to die. Jesus asked, will you never believe in me unless you see miraculous signs and wonders? The official pleaded, Lord, please come now before my little boy dies. Thank you. For my whepanga e whaspo ma le iwa, for my lele I se e mariwi for manu o le ioti se o watali. I le whaipule e whaspo ma le ono ana I le whaspo ma le iwa, o whaatuina whapea. O I e tala noa tonu mai Yesu ma a ngaila na tala noa nga I le mataupule apo le manatu lea o le le tali tonu. For mai Yesu, for mai le whaipule whaspo ma le ono, o na toi maliwa tu lea o Yesu I kana. Manatua o kana lea na whaiai le vāwenga po le whailonga mua o lo au mea Ioane le apostolo ina uali ua le vai e avea ma waina. I kana I Galileia na ia li lua ai le sua vai ma waina. O le tasi ali I fo'i ua mai lo nā tali I Kapernaumi. I le whamatala ina o lea li I lea. I le vai tau lea I le nofua inga ina ua whanau mai Yesu ma ua matalia lana ngaluenga whaamisiona I le nuo Israelu. I le vaenga leo Israelu I Galileia. Sa whaapea o na nofo tupu e Herota. Manatua o Herota o ia lea o lo o tausia le malo I lea vai mea o le lau ele. I le lalo lau pule anga whaale Roma. E iai fo I mali. O lātou e tōwhia lātou te whātau no wina fuafuanga le malo. I lalo pule anga Herota. O le tangata fo I la lea na te whaatau no wina fuafuanga le tupu I tonu o le ai. I whapewhiona whaamaunia tātou te maue le mareko mtau pue ono. O I o lo tala no mai ai le tusitala a mareko. I le vaitaimi o Yesu whamai uo o I le aso panga noa o le aso le e whaiai le whaamanatunga o le whanau mai o Herota. Na whaiai e ia le tali suanga tele I a li I sili, ma li I o au e taito awhi, ma matai sili o kali leia. So o le tu manona le I kana, sa whapea o na iai le pule anga Herota, e iai fo I mali I sili, ma e pule I taito awhi. I o la tola e whaatau no wina pol kalame ale tupu. I to tonu ale tu malo. So a tato whaitau wina le mtau pule tai au le nei. Fa mai o le tasi ali I. Fo I ua mai no nā tali I Kapernaumi. Manatua la o kana o lesi a ai o Galileia. O Kapernaumi o lesi fo I a ai o Galileia. O Kapernaumi e o mai ai a
ana te rea malona uso o Peteru. Ia, ma Iakopo ma Ioane, i o le aile no foi so o na nei vaenga na e wha mautuina ia te i tātou, ia a ai o mau ai le tusi a Ioane. Mo le tātou tusi whai tau le tai aule nei, o tātou i loai, o le ali i le tala no mai ai le moli maua Ioane le apostolo, o se tasio ali e whaatau nuina fuafuanga ma mea wha le malo a Herota. I le mataupu foi la lea ia Herota, o le tupu lea Herota, o le puleanga Roma e wha savali ai pol kalame o malava o le vai mea lea. A tātou wa ai foi la i le moli maua Herota, o Herota e wha asanga tau i le ngaluenga a Yesu. So i le ia whaata atia i lo le ata i lo mawhauwhau, lono winga, o le alii le tala no mai i le tala i le tai aone nei, o le tangata na te whaatau nu wina polo kalame a le malo Roma ma le tupu o Herota. Lona winga, o le alii foi lea, e le malo si tele na tali tonunga i le ngaluenga a Yesu, pe o se ata na o te fia a vatua i le tai aone nei, e whaatatau i le tangata lea, wāngai mai lana manaonga i le i whaola. Wha mai whai pe whaswa mo leono, o le tasi ali i foi, ua mai lona tali i Kapernaumi. Lona winga, e whai sina mamao o le vao a ai e lua, ai ua longo tala le tangata lea, ua toa iai Yesu i Galileia, ua toa iai i le a Aiokana. Malanga atu lea lii lea e lalo le pule anga ma le vava ainga le malo Herota ma Roma. Aia ngai lana manaonga i le tangata e ngoa ia Yesu. Fast forward ma le fitu. Ua whaalongo i o maliu mai Yesu ia iutaia i Galileia. O na sawa ilia o ia te ia. Ma whaatonga mai ia te ia. Ia maliu wifo e whaamalo lo ilona atali i. Ua tali hoti. This morning we read in verse 46 that Jesus is now in the city of Cana. And we now know Cana is where Jesus delivered his first sign in the Gospel of John. And that first sign was changing of the water into wine. So Jesus is now back in Galilee, back in the town of Cana. And verse 46 says that there was a certain nobleman, and Lena read royal official in that translation. So there's some other, or government worker. There was a certain nobleman whose son was sick in Capernaum. So these, just to explain for our listeners, that Jesus is now back in Galilee, the region of Galilee. He's now in the city of Cana, but there was a certain royal official. This particular royal official, what we understand is that in the time of Israel and in the time of Jesus being on earth, they were all under the government of Rome at the time, and that part of the country was also under the watchful eye of King Herod. So when Jesus was born and when he was growing up, there was a certain king of that region. So they would govern all of their daily routines and daily laws. And so King Herod was in charge at that time. And King Herod would also have people assigned to certain towns to make sure that all the laws were abided by. We know this from Matthew 11, verse 20, verse 23. Matthew 9, sorry. Matthew 9, yeah. Matthew 9, we see there that that's where it confirms where King Herod would assign certain people in their certain roles. And they were called the royal officials or the government workers of the day. And they would make sure that the laws were abided by. What we also understand from King Herod, though, is that King Herod was an enemy of Jesus' work. So, if you had a royal official that was working under a certain government, they would actually understand that their king would be the king that actually opposes the work of someone like Jesus.
But in this story, it says in verse 46, there was a certain nobleman whose son was sick in Capernaum. So in Capernaum, that was a distance from the city called Cana. You would then start to think, why would this royal official make a journey all the way up to Cana to see a man by the name of Jesus, who his governor or who his government would find an enemy or oppose his work? So this is where the story gets really interesting. The reason why we can confirm, o le mafuanga e mawhai o na tatou mautino ai, le lolele o lea alii o Yesu sa whai wawenga i le mea na nofo ai. Ona ngā o le tele o wawenga na whaataunuina Yesu I Kapanaomi. Tatou te maua le tala anga le I le mātai o alona mta upu e iwa. I le whai upu e lua tatou te maua le wha malolo ina o le mai supa. I le whai upu e lua se fulu tatou te maua le wha malolo ina I Kapanaomi o le whawhine mai puna toto. Mana tua le tala na Kapanaomi foi o I na whaatuina I Yesu le teine naoti. I Kapanaomi lava Kapanaomi foi whamai o le whaipoelua superfitu o mātai o iwa, whamai na whaamalolo I nei e Yesu tau waso e to'alua. Ino ala langa whamai le alo tāwi tae, ia e alo whamai a te I māua. O Kapanaomi foi, whamai a whaipoetolu sumalua, whamai o ina whaamalolo I nei le tangata ngungu ua wulutino ina I le te moni. So o te tali tonu, I le nuu lea po le ai o Kapanaomi, a o vava ai e lea rii lea tu la fono umalava o le malo Roma ma le tupo Herota. Na ia vava ai foi, e ele tangata leo Yesu o lo wha malolo ina mawhaia vavenga mawhaia na lana ngaluwenga malolo le whawhine mai puna toto, malolo toitu mai le teine naoti, wha malolo ina tau waso e toa lua. Ina wa ola le mai I lona atali. Whamai le whai upu e whase fulu male valu. Whasu male iwa, whamai lea le ie. Se e mali uifo, manu o le ioti sio o atali. Whamai le tala Yesu tātou te iloa ai le tali tonu o tangata Kalileia. Whamai Yesu le whasu male valu. Ona whetala I atu leo Yesu I te ia, a whai tō te le wa ai I whai longa mawawenga, tō te le tali tonu lava. O lo tala no Yesu a ngai a tangata Kalileia Mana tua foi le whai koe whasuma liba whamei wa talia e Kalileia o ia ono mea na lato wa ai iai. Le foi lai a ngai mai ei lea lii lea ina ua wa ai o ia whai longa, le la pōlino mai pe wa ngai mai foi no na mana onga, ona o lona atali. A tali atu Yesu, whamai Yesu, a whai tō te lea wawa, ai whai longa mawawenga, tō te lea tali tonu lava. I le upu na Yesu na tali atu ai, I le li lea whapea na ngalua I lalo o le tupo Herota, ma o ie wawa ai atu la fono a Roma I le nawe tau. Ai whamai le tali le tangata le, whamai lea li ie, se e mali uifo, manu o le ioti, what we see in this story is that this nobleman, this particular person who had to abide by a certain law, who his king was an enemy of Jesus Christ, he actually came to the man that he saw performed all these miracles in Capernaum, and he performed all these miracles in Capernaum, and in those miracles, we can actually confirm what those miracles were, because in Matthew chapter 9, it says there in verse 2, and this is probably what the nobleman saw in his city in Capernaum. In verse 2 in chapter 9, it says that, behold, a paralytic lying on a bed. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, Son, be of good cheer, your sins are forgiven. He heals a paralytic man. In verse 20, there was the woman who had a flow of blood for 12 years. We remember that story, and Jesus heals her by just her faith of touching the edge of his garment.
In verse 25 of Matthew 9, we see that Jesus raises a young girl who was dead back to life. In verse 27, Jesus restores the sight of 2 blind men. All of these miracles are happening in Capernaum. In verse 32, Jesus heals a mute man who was demon-possessed. So as all of these things are happening, I would imagine that this gentleman, who was a nobleman, who was a royal official, yet his king was in opposition to Jesus Christ's ministry. I would imagine him thinking that when he heard that Jesus was now in Cana, that as he made his journey back up to Cana from Capernaum, he was hoping that the same Jesus would somehow give him an answer for what? For his sick son. Because he says in verse 49, "Sir, come down before my child dies." But Jesus' response to him is really interesting. In verse 48, Jesus said to him, "Unless you people see signs and wonders, you will by no means believe." He's addressing the Galileans. He's addressing their non-belief. I almost feel that Jesus has this heart, like, time and time and time again, he's giving miracle after miracle, sign after sign. Jesus is in his element. He is performing miracles, and yet they still do not believe. Amen? So when this man turns up and he says, "Jesus, come now before my son dies," Jesus says, "Unless you people see signs." Amen? So, o ila tatu te maumaiai, ua whaelo atu e Yesu le tali tonu. So le tā ua pio no whai atu a matanga o tatu mtaku le tai aole nei, o le tā ua o le tali tonu, o le a wha mafa la mta upu, i le upu lea tali tonu, po le faatuatua. Amen? Le la ya ngai atu mai tātou le vaenga muli muli o le tatu mta upu. Tātou whai tau mai whaatasi wha mon mole 5 wanga le 5 mil wha. And then Ano, if I can just get you to read verse 50. Okay, just that one verse. If you can read that now, Ano, please. And then Samoan readers, we will read all final 5 verses. Thank you, Ano. Jesus answered, "Go, your son will live." The man believed what Jesus told him and went home. E tau whaatasi mei tātou whamuri mole 5 wanga 5 mil wha. Ia, Yesu ia te ia. Aluia oe, ua ola loa tali. Ua tali tonu le tangata i le upo na whetala ia tu ai Yesu ia te ia. O na alu ai lea o ia. O alu ifo o ia, ua wheta ia i mana au ona. O na la tau tau atu lea ia te ia. Ua whaape atu. Ua ola loa tali. O na pesili atu lea o ia te ila tō. O le whei tu aso nā fuai o na whaafeo lolo. Ua whai mai la tō ia te ia. Na mawai lava ana nawhi lona mai. Te vela i le tu aso e fitu. O na iloa lea e le tamā. O le tu aso lava lea na whetala ia tu ai Yesu ia te ia. Ua ola loa tali. O na tali tonu lea o ia. A toa malona aiga uma. O le lua lea o whaailonga na whaia Yesu. Ina ua mani umai o ia. Nai i utaia i Galileia. O le tatu manatu lona tolu. Ua faatuatua le aiga Herotiana. I whai poe 5, whai atu Yesu i le alii. Whamai, haluia oe. Ua ola loa talii. Ai whamai ua tali tonu le tangata i le upu na whetalai atu ai Yesu. Ia te ia. O na alu ai lea o ia. Amen? Tali Yesu i le tangata malona mana o ngā halu ia oe, ua ola lo ata lii. Halu ia oe,
ua ola lou a tali'i. Whamai ole ali'i lea whamai ua tali tonu le tangata i le upu na whetalai atu ai Yesu ia te ia. Amen? Whamai awa ngai atu o ia toe fo'i i Kapanaomi, whamai whai lima sumatasi, o aluifo o ia o whetai iai maana au auna, o na lātou ta'u atu lea ia te ia ua whaape atu, ua ola lo atali. Fesili le ali, o na fesili atu lea o ia te i lātou, po le whea i tu waso na afuai o na whaafeo lolo, ua whai mai lātou ia te ia, na mawai lava na nafilo na mai vevela, i le i tu waso e fitu, lima sumatolu, o na iloa lea ele tamā, o le i tu waso lava lea, ua whetala ia tu ai Yesu ia te ia. O le tai aune nei, o tatu iloa ai, o Yesu, o ia o le pule i le vāmamao. Amen? Ina ua whape atu le mana o ngā tali Yesu, whamai alu ia oe, ua ola loa tali i. Whamai ele i tali tuali mai ina le mana o ngā, ai whamai ele ngata fo'i lea, a o whai malanga lea ligi lea toi fo'i ai mai kana a ngā i Kapanaomi, ina ua ngai mai ana au auna, whamai ua malolo le tama, ai whamai o le atonu le teini, whamai o le i tu aso po e fitu, le whamai ele whai upu e lipa suma le lua, na mawai lava na nafilo na mai vevela, i le i tu aso e fitu. O le vāwenga na whai e Yesu, whamai le whai upu e lipa suma le whā, o le lua i lea o whailonga na whai e Yesu, talu ina maliu mai, nai utaia i Kalileia. O le vāwenga mua mua, o le whainonga o lona sosia o mea umalava, lea na liu ai le swavai e avea mawaina. O le whainonga lona lua, o le whaamālolo ina o le atali o le alii lea. Amen? O i la tātou te mana mai, o le vāwenga lona mua mua o le sosia o mea uma Yesu, e whaamaoni ai o ia o le alo o le atua. O le vāwenga lona lua e whaelo ai o ia o le pule i le vāmamao. Amen. Pe o le winga e sele na o le whaelonga lea, a wā ele iai Yesu i le mea o iai atali. O le tala noa ma le tamā o le atali i. Ai o lana upu, o le mana, o le alo, o le atua, soifua. Mana tua fo i le vaina lea o lo tamawhai Ioane le apostolo ina ia momoli mai i le tangata whaitau. Ua tūsia ia mea uma ina ia talitonu o tou o Yesu o le keriso. O le alo o le atua. O i foila e whaamauni ai le vaina le na o Yesu e pule i le vāmamao. Pena a tala noa nei tātou i le mana le tatalo e le ai se mamao po se vāmamao i talo sanga. Pio le upuna Samoa masani ana o whaalongolongo ai pea tau nei tangata tātou nofo tatalo. O ila pe whaamauni ai i tātou o Yesu o ia o le pule i le vāmamao. A wā ele i tau walu watu Yesu i le mea o iai le atali. Ele i whaise malanga whaapitoa Yesu i Kapanaomi ina ia whae o na lima ina ia tatalo ai mo le whaamalo longa. Le ai, o ia o le pule i le vāmamao. O lona i tuatua na ia whaapea atu ai i le ali i lea whamai. O whetala i atu Yesu, alu ia oe, ua ona loa tali. O lana upu. O le mana o lana upu. Ai whamai e ale tangata lea, whamai ua tali tonu le tangata i le upu na whetalai atu ai o ia. Ia te ia. Ai e iei le mea sili na tupu ai le vaenga lea o te fia au maia i le tai au le nei. Whamai le whai unga o le whai poe lima sumatolu. Whamai o le itu aso lava lea na whetalai atu ai Yesu ia te ia ua ola lo atali i. Whamai o na tali tonu lea o ia. A toa malona a inga uma. Whamai o na tali tonu lea o ia. A toa malona a inga uma. O le fesili o ai lea ua tali tonu.
A tātou mana tunatu I le tangata lea ua talitonu. Ua tātou iloa o lea lii. O lea lii lea o ia e pule I mea tau whaale malo a Roma. E lalo le pule anga o le tupu o Herota. O Herota e whaasanga tau I le ngaluenga a Yesu. Ai whamai e ale whai unga o le tala lea. Ona tali tonu lea o ia a toa malona a inga uma. Ua o mai le whaolatanga e o lava I tangata e whaasanga tau I le whiau a Yesu a. O le malosi le nā o le whaolatanga. O le malosi anga fo I le nā o le tangata tali tonu. Amen. Awa o le tali tonu o le li lea I le upo Yesu na wha malolo I nai lona tali. Ai le ngata I lea ua whaola I nai lona a inga uma. Ua faatuatua le a inga Herotiana. O le a inga lesa I lalo le pule anga a Herota. Ese le pule anga naola ai. Ai va ai le matautia o le alii whaola. Va ai le matautia o le ngaluenga a Yesu. Le upu a. Le talitonu I upu. E le ngata ina suia pe whaatino ina I le vavenga I to tono le a inga lea. A ua whaola I nai. Ma whaatuatua ai le a inga atoa. The verse that Anu read for us today. This is Jesus' response in the end to the nobleman. Go your way, your son lives. The key to this verse is in the second half. So the man believed the word that Jesus spoke to him. Remember our key word for today is believe. Amen. So when Jesus says to the man, go, your son lives. Number one, the man believes. What happens is that in his journey back to Capernaum, in his journey back to his city, his servants come running up to him and they say, your son lives. And the man asks, in exactly what hour? And it was the 7th hour yesterday. So the father knew that at the same hour in which Jesus said to him, your son lives, that was the time his son became well. Jesus is not only the master of, or not only is the source of everything. That's what we saw from his first miracle in the Gospel of John, turning water into wine. He is the source of life. He is the source of everything. But verse 54 says that this is the second sign in the Gospel of John, the healing of the nobleman's son. What does this tell us about Jesus? It's the fact that he is the master of distance. Amen? That from Cana to Capernaum, in his spoken word back to the nobleman, his son was healed immediately. But there was another greater miracle, and that's what you find in verse 53. And he himself believed, number one, he himself believed, and the second part was, and his whole household. Amen? Again, proving that Jesus is the Christ. We're talking this morning about believing. We now know it's the substance of things that we hope for. It's the evidence of the unseen. Le taiao le nei, o loo tātou talatala noa, I le tangata talitonu. Le ala o tātou mana malamai. I le vaenga muli o le tāu koe whai le taiao le nei, pe o na tātou iloa, o upu o malava o Yesu. Le upu lea lea tua, a tuu iai lo tātou talitonunga, ma lo tātou faatuatua tuanga, e whaolai nai tātou. Amen? Lea la e whai mai e le whai upu e tolu suma tasi o le Ioane lea lua se punu, a ua tu sia ia mea, ina ia talitonu wai oto, o Yesu o le keriso lava ia, o le alo o le atua, ina ia mawai foi, le ola I lona suafa, e oto o e talitonu.
Tau ina ia whaamanuia le atua le tātou mawhtanga le ni tai au. Whaatai le atua o no lana upu mamana. O lo avea pia ma whaamalo si au ia te i tātou i le aso. Ma le aso. Tātou i fo matatalo. Whaatai tele ta mai le ni tai au. Whaatai lo anga le lei. Whaatai lo whaamaoni. I lo tala noa mai ia te i mātou. E tusa mano mātou o lana tali tonu. O le naunau ta inga ta mā, ina ia mātou, a vea pēr i mātou o ta ngata e talitonu i lau upu, talitonu i launga lue mai a te i mātou, i vāenga umalawa o mātou o langa. Whaamanuia oe, whaamalolo oe no mātou atua, whaato atua ine oe, mea umalawa mātou te mātitiwa ai, i o mātou o langa au auna, ma o mātou o langa talitonu. E tele temi mātou te le talitonu wai. Tele taimi mātou te whaavaiwai ai fo'i I lo mātou o langa whaatuatua. Ai a vea pēla ua fionga ta ma tue whawhangu I a te I mātou I lo mātou o langa whaatuatua. Ia vi ia oe nei masa o mai o le whaavavau lava, and all of God's children say, Amen. Ia tu nātu ta mā o le tātou whamatunga le tai.